Уйри турбула шурлаба вырасы, шырул мене лажабал арцагларасы, уда креплебе буштарасы. Шаги сене ташнахинде ядарлы техника давать. Хел арны жемен ына пуштарза хумалла. Хадырзине нумай вғытлыға чи лайық тербелезе хураган вара хош хужалықшы. Шакна білме чывашинре конкурс иртердіш. Омырдыва кашни жулах ергелеші. Унда кышал республикари терлі дарахран икшыралыдық агропромышленность комплексен ялхужалық бірлежеве худшынчы. Конкурса шыралы билік ялхужалхи шавынбекех шердваты уйрым ішлеген пірбірінбе амыртры. Пілдірхибет анлаштарзан тубышма камалдунизен шучи юсне. Республика шайне округсенче чендернизенчен херых заявка келсе жетне. Конкурсра шырбü тұрыхенче авангард бірлежевен шырбюри бекон филиали балырчы. Уйрым ішлеген зенчен вара варнар округенче Валентина Павлова хушалыхе маладухре. Палартамала республикари предприятие зенче эш хадерезене улыштарза дыраща. Юлашки виши жулда егибенде твачырвундахар техника регистрациялене. Везенчен сагарше шитмельчиче же кыжал туяннызем. Агропромышленность комплексенче пілдірхенчен ширемдахар процент техника нумайланна. Везене вара управма білмелле самохран комбайна илер. Он баш улдалықра пірреше шузыгураща. Иты жух вара ана тегенмеше. Комбайн юрықсыра андухтар дезехенде ана управмалы тада юзамалы меслецене лайық білмелле. Чуваш республикен хайдельный жүреген машины зене пақсадыра себе члеген патшалық инспекциян ердюші Владимир Дмитриев пілдерне дырах, хужалық сенже технику управмалы майзем лайықланна. Ядарлаза уйрым вырынзем худаяна. Техника тереслесі жеде тулым бұрнышлайшы. Татьяна Матросова, Юрий Марков, Чувашин, Нац телевидение.